right, so I'm just gonna take down your license plate as a safety precaution. Sorry, while Marvel can talk about concierging. Here we go. Alright. So you guys are good to... That's okay, I got the license plate here. So you are good to follow Marvel to the cabin. Marvel, Marvel. Marananido niya nangan iparsedor ng pwedeng aliliyarido ulan haba-haba alo godo hosilam ngaro marapi puro nanggo di pikiran na ngaro. Hey guys, welcome. Ketemu lagi dengan saya Uncle Teng di channel Uncle Teng dan co-hostnya Glory Silalahi. Jadi guys, kita sekarang lagi berada di Skeleton Lake di Muskoka, sekitar 3 jam dari Toronto ke arah utara Toronto, tapi masih di provinsi Ontario. Tadi kita berangkat dari Toronto jam berapa, Gloria? Jam 1 kan? Yeah. Jam 1 dan sekarang kita nyampe persis jam 4. But anyway guys, it's gonna be very fun day. So ini di belakang saya ini kita persis ini di depan cabin kita. Jadi ini guys, again bukan ini hotel bintang 4, bintang 5, tapi ini sama seperti dengan camp, tapi ini bukan camp. Kita itu dikasih cabin. So for the next 2 days, 3 days, we will show you guys what's happening over here. Sorry. Langsung kita dulu cek cabin kita. Let's go. Let's see inside. Jadi ini tempat kita tidur guys. Ini nih cabinnya. Jadi welcome to cabin family. Jadi here we go guys. Ini cabin kita guys. Hi! Lord, Jadi to be ini sure I cabin did kita this. the next 2 days. Abracadabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bisa 8 orang guys. I'm up here. Hey, you guys forgot about me. Alright. Oh, okay. Dan ini guys, tempat saya ini berdiri, saya ikut membangunnya ini sekitar, lupa saya, karena saya kali keempat ke sini. Jadi ini saya ikut bangunnya ini, kalau nggak salah 7 atau 8 tahun yang lalu. Dan saya ingat persis waktu itu hujan. Jadi karena kan ini camp ini sifatnya volunteer, jadi non-profit. Jadi saya datang ke sini tuh sebagai volunteer, sebagai relawan, jadi nggak dibayar. Saya ingat persis ini, bikin screening satu-satu. Kita datang dari Toronto. This is a repeat after me song. This is a repeat of the song. Tarzan, swinging on a rubber band, smashed into a frying pan. Now Tarzan crashed into a OMG, cerah-cerah begini ternyata ini sudah jam 8 malam loh. Jadi sayang sekali waktu itu hari kita hujan. Jadi kita harus masuk ke dalam ruangan ini. Jadi kita harus menyelesaikan kegiatan ini dalam ruangan. Jadi itu dia perjalanan kita hari ini. Sampai berjumpa besok.
moments later. Yang kedua belum kuat, harus dikasih booster vaksin ketiga Moderna. Jadi ini sarapan pertama kedua nggak kuat, harus dikasih booster dengan Indomie. Everywhere. Selalu di hati. Waduh, miskin yang bukti senang. Kita bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana guys, makan Indomie di pinggir pantai. Ini tidak perlu mobil apa keluar? Lamborghini. Enggak di. What do you want? Satu ya. Jadi guys, kalau di kampung saya itu ponakan melayani tulang. Kalau di Kanada, tulang melayani ponakan. Ini bawa kopi nih. Makanya datang ke Kanada. Semuanya jadi terbalik. Hello everyone. So, setelah berbincang-bincang dengan Uncle Teng, minum kopi, menikmati segarnya udara pagi di daerah tempat tersebut, akhirnya aku mengalahkan kemalasan ini. So, here I am. Aku mau yoga pagi dulu sebelum memulai aktivitas di sini. Udaranya itu begitu sejuk, terus nggak terlalu banyak orang, jadi cocok untuk yoga pagi karena tempatnya yang indah, udaranya yang segar, terus ada suara air, suara hutan, suara burung. So it's perfect for yoga. So here I am. Family and ask these questions of everyone. Who was your first friend? No, come on. Because she was born. No, you said no brother. I know. Because you're the oldest, that's why. Because he's the oldest, that's why. Are you gonna record this? As far as I know, right? Really share your heart, hopes, fears, and joys with. Sorry, say it again. Who is your heart friend in your life? Someone you can really share your hopes, fears, and joys with. Gabi, I said everything with Gabi. He knows all my secret. No, if you don't. It's a double You're story. nothing with us. Yes. No, you do not. Your secret is martabak. Guys, so over here, this is an R. Right there. Like, we walked right past it, and the guy's like, oh, don't worry, I won't tell you the letters. We walked like, so we're looking for a secret word. So far, one is B, L, R. So we have to go to the place that where. All right, let's go number 4. Before the 2000s, we used to Vespers. Guys, let's go to Vespers. So what do you get, Gab? Show me. Show me. Nay, look at that. Show me. Properly. That's where I belong. Where? What did you say? Where I belong. Yeah, we done. Uli ni rupami dito, mabantar pangan rohaki. Badak ni soboe, tarpodom marningot hauliombi. Ha Surawito. Naki, hey, Nak, we have more balls. So who is your favorite cousin? Who's your favorite cousin? Let's learn the best. Don't know. Hi guys. Hi teman-teman. So hi teman-teman. Hi teman-teman. Teman-teman lihat muka si Gabi teman-teman. Oke guys, kami Gab. Lihat perampakan lubangnya yang mempesona. Dia ada Tuh.
There you go. Come on, Dory. Here you go. Yes. There you go. Try to stand up, stand up. Ah, now relax, relax. Pernafasan. I know how you got up there, Dad. A few moments later. Finally, after 3 days and 3 nights. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea. Look at his smile. I don't want to finish that way. Don't go take it away. Langir naman. Langir naman. Catamaran. Did I say it right? Catamaran. Nike? Nike, these guys. Oh, no, get away, get away. No, sorry.